Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Nizere ko meze neza, icyumweru cyiza kandi kuri mwese. Twinjiye mu makuru rero agezweho hano ku Ibendera TV. Uyu munsi ni ku cyumweru, turi ku itariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Namakuru agiye kwitsa cyangwa kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko neza mu nkengero z'umujyi wa Goma ongeye kumvikana amasasu, kandi akaba ari amasasu aremereye. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko nubundi muri Masisi ibintu byafashe intera ikomeye cyane. Ibifaru bibiri by'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, tayari abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kubirasa. Imirwano yahereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira abasirikare n'ubundi benshi b'abarundi bamaze kwisuka. Abarwanyi b'umutwe wa 23 nabo bamanutse kuva ku mutoya kugera ku mukuru, ndetse na General Makenga ubwe yimanukiye mu mujyi wa Uvira. Rero ntago ibintu byoroshye. Ndagira ngo nkubwire ko nyuma y'imirwano imaze iminsi iba hagati ya Wazalendo na FARDC, M23 noneho yimanukiye. Kandi ndagira ngo nkubwire ko magingo yanga tuvugana ibintu biraza kuba bibi cyane mu mujyi wa Uvira. Turaza kandi kubabwira ko hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 na SADC n'ubundi ibintu bimeze nabi cyane. Ibintu byakomeye, ntago bacana uwaka. Izi SADC gutaha byanze, noneho magingo yanga tuvugana barimo gupfa ibifaru. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Icyo nakubwira, ntuve hano ku Ibendera TV utumvije aya makuru ku buryo burambuye. Nkwibutsa kandi guterekaho like yawe niba wageze hano, niba utari wakora subscribe nabwo kandi uyu ni wo mwanya wawe wo kugira ngo uyiterekeho. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Ibi ntago nzigera anibagirwa cyangwa se mpagarika kubikubwira, kubera yuko biri mu nyungu zawe iyo wakoze subscribe ukibuka gukora kuri ako kantu. Ubwo twebwe icyo tuba dusigaje no kukoherereza amakuru utiriwe ujya gushakisha. Reka rero mbashimire mwe muri kumwe natwe, hanyuma kandi ibitekerezo byanyu mu biduhe. Niba uri kutwumva neza twandikire hasi aho ngaho, niba utari kutwumva neza nabwo bitumenyeshe. Ariko kandi niba hari n'icyo wumva twakugereraho nabyo bitubwire, ubundi muri aya makuru tujye tunasangira ibitekerezo. Mukanya rero y'amakuru mugiye kugezwaho n'umukada mukanya tuyinjiremo ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese mu makuru tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Aya makuru ni munyemerere nyahere ku bibazo bya SADC ahangaha urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ngo ni ingabo zaturutse mu bihugu bya SADC zigahabwa cyangwa se zikinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SAMIDRC. Reka ibi bintu mbanze mbisobanure, kuko nimugoroba hari umuntu wanyandikiye ambaza ngo SADC na SAMIDRC bitandukaniye he. SADC ni ingabo zaturutse mu bihugu bitandukanye, harimo igihugu cya Tanzania, igihugu cya Afurika y'Epfo n'igihugu cya Malawi. Ibi bihugu rero
biherereye mu majyepfo ndetse no hagati muri Afurika byibumbiye mu muryango witwa SADC, ni ukuvuga umuryango w'iterambere ry'ibi bihugu. Noneho ingabo ziturutse muri ibi bihugu byombi zariyegeranyije, noneho zihabwa ubutumwa bwo kujya kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo butumwa rero nibwo bwiswe SAMIDRC. Izi ngabo rero nyuma yuko bivuze ngo zirataha, ibintu bigakomeza kugenda biba bibi cyane, dore yuko zamaze gutsindwa mu rugamba ahangaha zarwanagamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bijyanye no kugarura amahoro bikagenda binanirana, ndetse abakuru b'ibihugu bitandukanye bakaza guterana bagakora inama bakavuga yuko ubutumwa bw'izi ngabo mu by'ukuri bwageze ku musozo. M23 yatanze ultimatum yuko bagomba kuva ku butaka bw'iki gihugu byihuse. Magingo yanga rero dore aho ibintu bikomeje kugoranira, abasirikare ba SADC niba bafite uwundi mugambi cyangwa se irindi banga bahishe ntumbaze, ariko ndagira ngo nkubwire ko noneho nyuma yuko ku munsi w'ejo twiriwe twiteze yuko n'ubundi bagomba gutaha, barabanje bati ibikoresho byacu ndetse natwe ubwacu ntago dushaka ko hari abantu bazadufotora, ibyo birubahirizwa. Hanyuma ubwo ibikoresho byabo byatambukaga ngo baza kuvuga yuko hari abagiye babifotora, hanyuma ngo amafoto agakwirakwizwa hirya no hino. Barangije bati noneho niba ari uko ngoko bemeze rero ntago dushaka kongera gufotorwa, bityo turataha nijoro. Bati ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, M23 icyo dupfa nuko mutuvira ku butaka. Okay, ibyo biremezwa abishyirwa ku murongo. Hanyuma noneho rero ku munsi w'ejo nibwo abasirikare bandi bo ku ruhande rwa SADC nabo bagombaga gutaha, ariko ibi ntago byaje gukunda, ntago byaje kuba ko bataha. Impamvu rero ni yihe? Abasirikare ba SADC ngo bagize gutya, barabanza baravuga bati rero twebwe twasabye gutaha tudafotowe, none amashusho yacu yarafotowe ndetse ajya ahagaragara. Kubera izo mpamvu turashaka yuko ibikoresho byacu mu bitugarurira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twebwe tuzishakira ubundi buryo bwo gutaha. Bati ibyo ngibyo ntago bishoboka, ibikoresho byanyu byaragiye kandi byamaze kwambuka u Rwanda, ibyo rero ntago byakunda. Bati okay, niba ibyo ngibyo bidashoboka noneho natwe turataha ari nijoro abantu basinziriye kugira ngo hatagira udufotora. M23 iti okay. Hanyuma rero ku munsi w'ejo nibwo ibintu byaje noneho kugorana, ari nabwo byavugaga ko abasirikare bagombaga gutangira gutaha cyangwa se gutangira kuva kuri ubu butaka, eko hagiye bakeya. Rumvikana ngo bagiye na barimo inkomere, abarwaye, ndetse biravugwa yuko ngo mu bagiye harimo n'abandi batwite. Aba nibo bagiye ariko abandi ntago baragenda. Hanyuma rero ku munsi w'ejo havutse ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare ngo barabaze basanga ibikoresho byabo ugereranyije n'ibyo binjiranye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifaru ngo byararashwe, ibindi bikoresho nabyo bagiye babitakaza. Urumva niba bararashe umusirikare bakamurasa afite imbunda, abandi birutse, iyo mbunda yagize gute? Iyo yaratwawe. Ntago uri bumbaze ngo yatwawe nabande, ariko urumva niba umusirikare yarafite ibikoresho bakamurasa agapfa, ubwo nawe urabyumva yuko ibikoresho nyine yarafite byaratwawe. Hanyuma rero abasirikare bo muri SADC bati ibikoresho twazanye nibyo dufite ahangaha tugomba gusubizayo ni bike cyane, dore yuko ngo ibyo bagomba gusubizayo ari hafi 1/2
noneho kandi ngo amabuye y'agaciro bari baramaze gusahura cyangwa se bari baramaze gucukura bari bibitseho abarwanyi b'umutwe wa M23 barabasatse yose barayabambura ntihagira niri na rimwe n'urupfusha babasigira. Abasirikare bo muri SADC rero baje mu butumwa bwa SAMIDRC hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bati ibingibi byaba ari igihombo gikomeye kandi twadukojeje isoni ibihugu byacu byadutumye. Hanyuma rero barangije babonye ko ibintu bimeze gutyo, bazana ahantu bari kodinge cyangwa se igitabo banditsemo bikoresho binjiranye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bakagenda bavuga bati twinjiranye ibifaru urugero 30, none ubu ngubu dufite ibifaru 15, ibindi 15 rero kugira ngo tuva aha kuri ubutaka nuko nabyo mubanza mukabidushakira ubundi mukabiduha, dore ko bavuga ngo ubwo ngubwo byatwawe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Baravuga bati mwe twarwanaga nimwe mwabitwaye, ni mubanze rero mubizane ibikoresho byacu tubibone byuzuye tubone kugenda. Ikindi kandi cyagoranye abasirikare ngo hari ibikoresho byo ku ruhande rwa FARDC babitse ngo badashaka kurekura. Uti byifashe gute? Urumva niba tuvuge urugero hari imbunda za akomanzwe tuvuge nda mu Bushinwa, abonye mu Bushinwa ariho za drone zikunda gukomandwa, byanze bikunze n'imbunda nazo zirahakomandwa. Hanyuma rero urabizi iyo igikoresho kiguzwa ahantu kiba gifite marque depose cyangwa se bagishyiraho sinye. Noneho rero aba bagabo bakavuga bati ibingibi nubwo biriho sinye iyo mu Bushinwa ntako bigaragaraho sinye tuvuga yenda ya Tanzania, nta nubwo bigaragaraho sinye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi nabyo ni byacu. Hanyuma ariko ku rundi ruhande abarwanyi b'umutwe wa M23 bareba mu bindi bikoresho bafite binjiranye hakuri ubutaka bagasanga biriho kashe cyangwa se sinye yuko ari ibikoresho bya SADC bije mu butumwa bwa SAMIDRC. Ngira ngo urabyumva, ibikoresho byose bagiye bazana hari uburyo biba bifite niba nabyita kashe cyangwa se sinye do bagiye babimarika kugira ngo bizatandukane n'ibindi, ndetse kandi kugira ngo n'aba basirikare babe bihariye bitandukanye n'abandi. Hanyuma rero M23 ikababaza ati ibindi bikoresho mufite ko biriho sinye cyangwa kashe ya SADC na SAMIDRC, ibi bindi murimo kuburana kubera iki nta kashe iriho? Bati ntago yigeze ishyirwaho. Bati kuki ibindi byashyizweho kashe ibi byo ntibishyirweho? Bikaza kuvumburwa rero ko byaba ari ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bashaka kujijisha bakabitwara mu rwego rwo kugira ngo bakuvure cyangwa bakavaringe ibyo bikoresho byabo byagiye biburira ku rugamba. Magingo aya ngaya rero ndagira ngo nkubwire yuko mu bikoresho ngo barimo kuburana cyangwa batarimo guhuzaho ngo harimo n'ibifaru bibiri bigaragaraho sinye cyangwa se kashe yo mu gihugu cya Turukiya. Noneho abasirikare bo muri SADC bakaba bavuga ngo ni ibyabo, mu gihe ariko kandi ngo ibindi bifaru bafite byo biriho birumvikana aho babiguriye, ariko noneho bikagira na kashe y'umwihariko ya SADC bivuga yuko ari ibikoresho n'ubundi byazanwe aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko mu butumwa bwa SAMIDRC biturutse mu bihugu bya SADC. Magingo yanga rero ndagira ngo nkubwire yuko noneho ibintu byabaye ibibazo bikomeye cyane hagati ya M23 na SADC. Ubu ngubu no kwibaza ngo ese biracuriki biragenda gute, ibi bibazo birakemuka gute? Abarwanyi ba M23 kandi nabo baravuga yuko batagomba kwemera abasirikare batwara ibikoresho bitari ibyabo kubera yuko byaba ari umutungo w'ikindi gihugu utwawe, kanere kuvuga ko wabusahuwe, ngo ni umutungo w'ikindi gihugu waba utwawe ukajyanwa mu bindi bihugu kandi abene gihugu barebera.
barwanya umutwe wa 23 bakavuga bati ntago twakwemera ko umutungo w'igihugu cyacu utwarwa turaho tubirebera amaso yomba abona nta niri na rimwe mwabanje kuvanamo byibuze ngo tuvuge ko amaso adakora cyangwa atareba. Ibintu rero byabaye ibibazo bikomeye cyane, amaherezo banze ibi bintu biri buze kurangira aba bagabo bombi batanye mu mitwe neza neza bakarwana yaba Sadek na M23, cyangwa se bikaza kurangira M23 ifashe aba basirikare ikabafunga, hanyuma ubundi bindi bikazakemurwa n'abakuru b'ibihugu nabo babanje kugirana inama cyangwa se imishyikirano n'abarwanya umutwe wa M23. Ngibyo rero ni nkubwira ngo ibya Sadek bikomeje kuba gaterera nzamba, ngibyo uko byifashe magingo aya ngaya. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze ahangaha muri teritwari ya Nyiragongo turebere hamwe ibijyanye n'iyi imirwano cyangwa se n'aya masasu yaraye yumvikana ahangaha, dore yuko ibintu ntago biba byoroshye ahangaha rero muri teritwari ya Nyiragongo, ahangaha muri aka gace kitwa Kibati. Urabona kambikwereke neza, emerera gato yambanze mbikwereke neza kwera yuko mbaje kukubwira ibintu ariko unabyumva ku buryo nejo cyangwa ejo bundi nawe wabisobanurira abandi. Urabona umanutse aha Kibati ukagera ahitwa Rukoko, ukakomeza ukagera ahitwa Monigi, tayari uhita witura ahangaha ku kibuga cy'indege cya Goma. Neza neza ubu ngubu umujyi wa Goma wose uba wawinjiyemo kubera ko Goma ngiyi hano, ngira ngo abadukurikiye murayireba ikibuga cy'indege cya Goma cyo ngiki. Hanyuma rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni ukuvuga FARDC na Wazalendo, ngo bagize gutya baramanuka mu rukerere rwo kuri uyu munsi, birara ahangaha muri ibice bya Kibati, batangira gusharinga barasa cyangwa se bohereza isasu ku barwanyi b'umutwe wa M23. Nyamara ariko kandi igitangaje kinasekeje, izi Wazalendo n'izi FDLR ngo ntago bari na benshi, kubera yuko ngo bari abantu bagera kuri 6 gati ya 6 na 5. Ubwo urumva niba M23 igirwana na batayo zingahe zose ikazitsinda, kwibaza ngo abantu 6 bo muri FDLR na Wazalendo ngo bavuze bati n'ubundi twebwe tugiye gushoza intambara, tugiye gutera uyu mujyi wa Goma. Baramanuka rero bikubita Kibati, hanyuma ngo bamanukanye intwaro zabo ahangaha Nyiragongo. N'ubundi Nyiragongo ngo naho murahareba neza neza, dore mu kirunga cya Nyiragongo ngaha Nyiragongo ngiye. Hanyuma rero ngo baramanuka bikoza aha hepfo neza neza za Kibati, hanyuma noneho rero baza kugwa muri ambushi y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ahangaha muri Kibati, ndetse n'ahangaha muri Rutoki na Monigi. Ndagira ngo nkubwire yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi habereye imirwano ikomeye cyane agana isa 11 isa 10:40 zishyira isa 11 mu nkengero z'umujyi wa Goma. Neza neza ahangaha Kibati abarwanyi b'umutwe wa M23 bahakoreye agatendo neza neza barimbura FDLR na Wazalendo. Biravuga yuko abangaba bagera kuri 6 bose tayari barambitswe hasi, isasu ribaciyemo. Neza neza ibintu birakomeye cyane kubera yuko bamudahusha abarwanyi b'umutwe wa M23 bari hano muri ibi bice higi hano za Ndosho na za Goma na hafi ya Monigi. Neza neza ngo bagukoreye agashya, ngo baguhanuriye aba FARDC n'abazalendo
neza neza ibintu rwose hano bihabereye ntago byoroshye n'aka na gatoya, kubera yuko ngo bagize guke barabagota. Urumva niba tayari bari bamaze kwinjira hano aha muri gace kitwa Kibati, M23 yagize gukira bazenguruka, iraza neza neza yitereka ahangaha kuri teritwari ya Nyiragongo, noneho abandi barazenguruka bitereka ahangaha kuri Kibati Institute. Hanyuma noneho ubundi bagukubitira umuwazarendo, bagukubitira umu FDLR, hanyuma ubundi ngo bakajya bashaka gusubira inyuma bikanga, bakajya mu ruhande hano bikanga, bajya hano impande nanone bakumva isaso, noneho bakavuga batese turakomeza twerekeze mu mujyi wa Goma. Nukuvuga ngo abarwanyi b'umutware 23 ibintu babakoreye, babaturutse inyuma, babaturika impande n'impande, noneho babasigira iki iyi nzira imanuka route nationale nimero ya 2 ihita yikubita hano Rukoko ikamanuka. Urabona n'ubundi wikubita Rukoko uramanuka mu nigi winjira mu mujyi wa Goma. Kavuga bati noneho ibintu dushorera, turinjira mu mujyi wa Goma baratubaga, kandi gusubira inyuma ntibirimo gukunda, none kujya ku ruhande nabyo ntibirimo gukunda. Barangije rero sasa ngo barambika isasu hasi, baravuga bati gahunda nta yindi no gupfa no gukira. M23 batangira gusharinga, ubundi M23 irabahanura icyo ibakoreye no kubahabya, ndetse iranabahana, ndetse basigira n'ububabare buteye ubwoba. Ngibyo rero ibibaye mu mirwano izindukiye ahangaha neza neza. Wazarendo na FDLR barazirashe zihinduka uburere, somo rikomeye cyane. Ngibyo rero ibivugwa ahangaha. Hanyuma ni munyemerere, ubu tayari ibintu bijyanye n'imirongo y'urugamba byo namaze kubyinjiramo. Icyo nakubwira nuko ripoti z'uru rugamba ntago zuzari zajya ahagaragara birumvikana, ariko icyo nakubwira nuko ahangaha muri uyu mujyi wa Goma n'ubundi ngo haguye abasirikare benshi, haguye abasirikare benshi cyangwa se abarwanyi benshi. Haguye abasirikare benshi cyane, ndabona ripoti zitari zajya ahagaragara, ubwo turaza kubigarukaho. Byose turaza kubigarukaho kubera yuko n'ubundi amakuru aba agenda atugeraho, natwe duhita tuyabahereza 5 kuri 5. Hanyuma rero noneho ni munyemerere twinjire hehe Masisi. Ndumva nifuza ko twinjira Masisi rwose ku mirongo y'urugamba, dore yuko naho ibintu byahindutse ibindi. Aha Masisi naho ibintu byakomeye, na ibifaru 2 tayari bimaze kurambikwa hasi. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kubirambika hasi aha Masisi. Agira ngo nkubwire yuko ubundi ibintu ntago byoroshye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu barimo barabizi, ino bateguye imyaka irenga hafi 30 irenga. Ntago rero wambwira ngo ibi bintu ni ibintu bakirimo gushakisha, ngo ni ibintu ngo bakirimo kare ibi byararangiye kera. Hanyuma rero twinjire tayari ku mirongo y'urugamba Masisi. Ibintu byafashe intera ikomeye cyane neza neza ahangaha Masisi. Aha muri Masisi ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byabaye ibinde. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagize guke bagutegera ambushi ikomeye cyane. Bamaze kugutegera ambushi ikomeye cyane, abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baraza bayituramo. Bamaze kuyituramo, urumva nta kindi n'ubundi bahise bayishiriramo. Nukwishiriramo nta kindi n'ubundi cyaba gisigaye. Hanyuma rero ni mirwano ibyutse ibera Kashebere,
aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bagize gutya bakavuga bati ahangaha ibi bice bya Masisi turabishaka, noneho ngo uku gushaka ibi bice bagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 birangije noneho bagira gutya barabarangiza, babakubise isasu neza neza, babahindura iki? Babahindura urutezo. Abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bagize gutya muri iyi mirwano n'ubundi muri ibi bitero bagabye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bari bafite ibifaru bibiri. Noneho ibi bifaru bibiri ngo barabyohereza, bamaze kubyohereza abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari bigeze ahangaha Kashebere bahita babirangiza, bahita babirasa, barabitwika, babihindura umuyonga. Ni imirwano rero yatangiye ahagana isa 10:40 z'igitondo cyo kuri uyu munsi. Arwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba abaturutse muri ibi bice bya ruguru y'ingiyi banyuze za Kishanga, barakomeza neza neza za Bihambwe, barazamuka rero ngo binjira ahangaha Kashebere batangira gusharinga. Noneho abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 yaba bari ahangaha za Burora, yaba bari ahangaha za Bukombo na Kimoho, batangira neza neza gusharingira aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, batangira kubaha ibyabo neza neza, batangira kuboherereza isasu. Magingo yanga tuvugana abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo biravuga yuko ibifaru byabo bibiri rwose ngo bazanye muri iyi mirwano birangiye neza neza bihindutse iki? Bihindutse ipasi, kubera yuko ngo abarwana ku ruhande rwa M23 bakugoteye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, noneho birangira barimo kubashidikana. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 ubundi operasiyo zabo ziba zinakomeye. Urabona ngo baturutse mu bice bitandukanye, abahangaza za Kangati, za Bihambwe, neza neza ngo bari bamaze kumenya amakuru yuko neza neza abarwana ku ruhande rwa koalisiyo ya leta ya Kongo bamaze gusa n'abashamburiya cyangwa se n'abashaka kwinjira. Hanyuma rero noneho baramanuka barabagota. Abarwana ku ruhande rwa M23 babagotera za Kibati, za Kangati, za Bihambwe. Noneho abagiye mbere ni ukuvuga abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baza gusanga bisanze hagati, urumva niba baje tagati yabo ngo ari ukuvana cyangwa se ari ukurasa ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biherereye Kashebere, neza neza byaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 babagose burundu. Urumva aha za Masisi abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo, n'ahangaha muri ibi bice bindi bitandukanye bagiye bahafite ibirindiro. Ahangaha urabona ni Warikare, kandi ahangaha abarwanyi b'umutwe wa M23 bagenda abasharinga. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko magingo yangaya n'ubundi ibibereye ahangaha Masisi, ku rugabano rwa Masisi ubundi na Warikare niho imirwano irimo kubera. Ahangaha muri ibi bice bya Kashebere na Kibati niho muri iyi minsi imirwano irimo kubera. Kashebere ngiyi yegeranye n'uduce twitwa Kimoho, Kanja na Ahabura, n'ahangaha muri ibi bice bya Kibati. Ahangaha niho muri iyi minsi urugamba rurimo kubera, ariko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 bakomeje kugenda neza neza begukana intsinzi. Nk'ubu ifaru bibiri kubwiye ko bimaze kuraswa, ndetse biravuga yuko hari n'imbunda zitandukanye nyinshi, dore ko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barangiye barashwe bose, hanyuma n'abasigaye ngo birukanse
nubwo ubona n'ubundi nta mirukankiro bafite. Hanyuma rero ibikoresho ngo bagiye babita bakirukanka, rwanya umutwe wa M23 byose bakabyifatira. Nguko uko ibintu byifashe mu mirwano ibyukiye ahangaha ku rugabano rwa Masisi na Warikare, by'umwihariko yabereye ahangaha muri bice bya Bihambwe na Kashebere. Hanyuma twihuse rero ni munyemerere ubwo twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi ibintu byakomeye aha muri Kivu y'Amajyepfo, ibintu byakomeye. Kugira ngo ubyumve neza nuko wumva yuko ubu ngubu umujyi wa Uvira urugarijwe. Uvira neza irugarijwe magingo yatuvugana, yaba abasirikare barwana ku ruhande rwa leta y'u Burundi, ni kuvuga abasirikare b'u Burundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Biravugwa ko hari abandi basirikare bamaze guhabwa misiyo yo kuza ku rugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Aba biravugwa yuko ngo bamaze koherezwa ari benshi. Hanyuma kandi mu yandi mashusho twagiye tubona, ngira ngo abo duhuriye hamwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV namaze kuyabasharinga, abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo babyutse nabo bagenda ari benshi ku mirongo mberekeza ahangaha. Ni ukuvuga ngo bava mu bice bitandukanye za Minembwe n'ahangaha za Kamanyola ndetse na za Kawenda, badivansinga berekeza ahangaha mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira ari benshi nabo. Hanyuma rero igikurikiraho niki? Ni imiramburo, ni sasu rivuza ubuhuha rirambitse hasi. Ikindi kintu kandi kigaragaza ko ibyaha muri Uvira n'ubundi isaha n'isaha uyu mujyi dushobora kubabwira ko wabaye tombe ni igiki. Mwenyewe General Sultani Nziramakenga cyangwa Makenga, amakuru atugeraho aravuga yuko ku munsi w'ejo yaraye mu mujyi wa Bukavu. Impamvu nta yindi ni ugupanga no kuyobora, ariko no kugenzura no gutanga amabwiriza y'ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Murabizi uyu mugabo ubundi yo yimanukiye akavuga ati njyewe ninjiye mu mujishi w'urugamba, mujye mumenya yuko ibintu byakomeye. Hanyuma rero biravugwa yuko uyu mugabo yamaze kumanuka, ndetse uyu munsi tuvugana kuri iyi tariki ya 4 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025, nubwo hashira imyaka 10 cyangwa 20, uzabimbaze cyangwa se uzabinyibutse uti itariki ni watubwiye ibi nibi, ariko ntago byabaye cyangwa se byarabaye. Ndagira ngo nkubwire ko magingo yanga tuvuga n'abarwanyi b'umutwe wa M23, by'umwihariko abajenerali n'abayobozi b'urugamba bateraniye mu nama ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bivuga yuko ngo bari mu mujyi wa Bukavu, ariho barimo gukorera inama igamije iki? Inama igamije kubohoza uyu mujyi wa Uvira. Biravuga ko rwose inama ngo irimo kubera ahangaha Bukavu. Nago nababwira neza exactement aho inama irimo kubera yuko birumvikana, nubwo twe tuba twabashije gukurura amakuru tukabimenya, ariko ntago nahakubwira ku bw'umutekano w'aba barwanyi b'umutwe wa M23 ntawamenya. Ndagira ngo rero nkubwire yuko magingo y'abagabo bicaye ku meza y'ibiganiro, bari mu nama karundura, inama igomba gusiga uyu mujyi wa Uvira ahangaha mu majyepfo cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, aha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Neza uyu mujyi wa Uvira
ubohojwe abarwanyi b'umutwe wa M23 bakawubohoza. Ngibyo rero uko byifashe, ndagira ngo nkubwire yuko abaturage batandukanye ndetse na wazarendo na FDLR zitandukanye ahangaha muri Uvira ubwoba ni bwose. Ubwoba ni bwose, baravuga bati ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda badvancinga, ndetse n'abamakuru baba bayamenye yuko mwenyewe General Sultan Makenga yimanukiye, aravuga bati ibintu ntago biri bworohe ubwo mwenyewe yamanutse. Ngira ngo rero mbabwira yuko isaha n'isaha n'ubundi nshobora kugaruka mbabwira nti umujyi wa Uvira wabaye tombe, kubera yuko neza ikirimo gupangirwa ahangaha mu nama yahuje aba bagabo nifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Kandi biravugwa ko iyi nama ishobora kurangira Sultan Makenga ahita atanga itegeko ryihutirwa, avuga ati basore ntare za Sarambwe tayari ni mutangire mwohereze isasu, umujyi wa Uvira uvanwe mu nzira. Ibi bije nyuma yuko n'ubundi nababwiye yuko abaturage baherutse kugira gutya, baravuga bati aha mujyi wa Uvira turugarijwe, turimo turakorerwa ihohoterwa riteye ubwoba, turimo turicwa, abandi bagasambanywa, abandi bagafatwa ku ngufu, none M23 nimuze mudutabare, nimuze muturwaneho. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahangaha mu mujyi wa Uvira. Kindi nababwira nuko abasirikare ba FARDC M23 yatsindiye Igoma bagahungira mu kigo cya MONUSCO, tayari bamaze kugera i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabivugwa yuko rero n'ubundi ngo bagiye guhabwa amafunzi neza ngo bakazagaruka n'ubundi kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23, aho ku itariki 30 muri uku kwezi icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba FARDC n'abapolisi babarirwa mu 130 bari kumwe n'imiryango yabo bavuye Igoma aberekeza i Kinshasa, babifashijwemo n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge. Hanyuma rero amagingo yangaya bikaba bivuga ko abasirikare bamaze kugera ahangaha i Kinshasa. Hanyuma rero ubwo bageraga i Kinshasa bakiriwe n'abarimo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, hanyuma kandi akaba yarari kumwe na Minisitiri w'Ingabo yitwa Guy Kabombo Mwandiyamvita, hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yitwa Lieutenant General Jacques Banza. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa, aho Minisitiri w'Intebe Turuka yijeje aba basirikare ko ngo guverinoma ya leta ya Kongo igomba kubaha ubufasha bwose nkenerwa. Byumvikane yuko abagomba guhabwa ngo ubufasha ubundi bagakomeza ku rugamba hagati y'imirwano barwanamo n'abarwanyi umutwe wa M23. Nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi, ndabashimiye cyane mwe mwabanye natwe muri za updates zari zigezweho muri aya masaha. Hanyuma nkomeze kubifuriza kugira icyumweru cyiza, nkomeze kubifuriza guterekaho like yanyu na subscribe niba utari wayiterekaho, niba kandi uterekaho subscribe yuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ibi ngibi ariko mba mbibwira wowe mushyashya utari wakora subscribe, hanyuma niba utari wakora subscribe umwanya wawe n'uyu. Hanyuma kandi mwibuke no gusharinga izi nkuru kugira ngo amakuru agere kuri bose. Mwirirweho rero, Imana ikomeze kuba arinda.